Pozdravljeni! Čas je za nogomet. Sliko smo v Ajdovščini, kjer se bo kmalu začela tekma 11. kroga prve slovenske nogometne lige Telemach. V športnem parku Ajdovščina bomo spremljali primorski derbi, pomerili se bosta ekipi domačega Primorja in Kopra. Eni in drugi so pod precejšnjim rezultatskim pritiskom. Ajdovci bodo skušali uiti tretjemu zaporednemu porazu. Na zadnjih dveh tekmah so namreč morali priznati premoč Domžalam in Celju. Na drugi strani pa se bodo tudi Koprčani pobirali po porazu v prejšnjem krogu, ko je bil v Stožicah 4-2 boljši Bravo in trenutno so Kanarčki šele na 6. mestu na prvenstveni lestvici, ampak v primeru popolnega točkovnega izkupička bi se četa Slaviše Stojanovića lahko zavihtela celo na drugo mesto in se po točkah izenačila z Mariborom. Demirović, dober strel, brani Jurhar. Haris Kadrić je potem poskrbel za to, da je žoga končala v kotu. Pintol, Jermol, napaka Jermola, kdo bo prvi pri žogi? Sandro Jovanović, Jurić do strela, toda prek vrat je sprožil Avstralec. Za igralce, ki so se prerivali, Demirović pa zdaj s predložkom priložnost za Primorje, Išak Rafiju, Primorje vodi z 1-0. Še tekla 28. minuta, Nigerijec je postal 7. strelec Ajdovcev v tej sezoni prve lige. Prvič po maju v polno. Išak Rafiju, znova so se Koprčani znašli v zaostanku. Izvrstno je Eljan Demirović poslal žogo v osrček kazenskega prostora. Metod Jurhar zdaj glasno protestira in išče pravico pri Denisu Šabanagiću. Melentijević je prišel do strela, izmuznil se je koprski obrambi. Nič spornega ni bilo moč opaziti v tem posnetku. Zdaj na vse malenkosti ne moremo biti pozorni, ampak zdi se, da je vse čisto, da so pritožbe. Sandro Jovanović bo podal pred vrata. Sandro Jovanović, odbijajo Ajdovci, Vaščuk, Negue, znova Vaščuk v priložnosti, Tomi Jurić pred vrati, ampak zgrešil je Avstralec. Odej, Brijan Odej. Dober je v igri, 1-1, krasna podaja za Jurića, Tomi Jurić prek vrat. Krasna priložnost za Koper, verjetno najboljša poteza Brijana Odeja od Maj Fogec pred vrata, priložnost za Primorje, Demirović, Eljan Demirović, gol! Gol za Primorje, 2-0 vodijo Ajdovci. Eljan Demirović nadaljuje s plenilskim pohodom, tretji gol na zadnjih 4 tekmah. Noro. Ni sicer pretirano euforičen. Milan Anđelković, Ljubljančan na ajdovski klopi, se zaveda, da je do zadnjega sodniškega žvižga še daleč, da so njegovi fantje ne nazadnje z identičnim rezultatom vodili tudi proti Celju, pa na koncu uzrli porazu v obraz, ampak delnice sinov Burje so res izvrstne v tem trenutku. Eljan Demirović se je res imenitno odzval, nobene panike ni bilo. V slogu Mesuta Özila se je poigral s koprsko obrambo in žogo spravil za hrbet Metoda Jurharja. Eljan Demirović je v tej sezoni zatresel mreže Aluminija Maribora. Zdaj pa so se povsem raznele strasti. Zdaj bomo skušali razvozlati, kaj se je tu vse skupaj zgodilo. Očitki na račun sodnika, da ni pustil prednosti. Brisnego je sicer na meji prepovedanega položaja, ampak tako ali tako zna biti, da bo to izključitev za Negueja. Kakšna nespametna poteza Negueja, ki bo seveda izključen.
Namerno je tu udaril Maja Fokca. To se je zgodilo že po tem, ko je bila žoga izven igrišča. Medtem, ko smo gledali počasni posnetek, Leo Rimac je očitno strelec. Tudi sam sem bil pozoren na dogajanje na monitorju. Koparčani se vračajo. Leo Rimac, potem, ko je zatresel celjsko mrežo, zdaj natančen še proti Primorju. Poglejmo, kaj se je tu dogajalo. Brijan Odej je poslal žogo v kazenski prostor. Rimac pa je presenetil Denisa Pintola. Izmuznila se je Ajdovcem osredotočenost in to so drago plačali. Rimac, Krbet, Odej znova v preigravanju, lepo je izmaknil žogo tekmecu, dobra poda, priložnost za Koper in ni gola. Ni gola, pričakovali smo zavrnjeno žogo strani Sandra Jovanovića. Mirko Mutavčič, slalomira med nogometaši Kopra, Haris Kadrić ima krasno priložnost, Haris Kadrić brani Jurhar. Slaviša Stojanović, verjamem, da ni lahko strniti misli po takšni tekmi. Nekako se je zdelo, da ste tudi danes precej skromno krenili v tekmo, precej novih nogometašev je bilo na igrišču. Nekako se je zdelo, da napadalni mehanizmi niso povsem utečeni. Vaš pogled na to? Prvi polčas je pod nivojem, drugi polčas malce bolje. Ironija je pa, da smo najboljši igrali, ko smo stali z igralcem manj. Tako da to je premalo za ta nivo. Vsaka napaka v zadnjem času je za nas kazen. Na drugi strani ne znamo zadeti tudi iz lepih priložnosti, tako da čestitke Primorju na zmagi. Ja, definitivno ste najboljšo podobo kazali takrat, ko ste imeli igralca manj. Sicer pa zelo nespametna poteza brisanja Goja. Kaj reči? Zakaj takšna poteza? Ja, rad bi bil v njegovi glavi, pa rad bi ga vprašal, če sploh razmišlja on, ko igra nogomet, in če razmišlja, kaj s tem počne, ko v takih trenutkih pusti ekipo na cedilu na takšen način. Zelo sem se kolebal pred samim srečanjem, ali ne ga uvrstim v enesterico ali ne. Iskreno, naredil sem napako očitno. Kakšna bo kazen zanj? To pa treba premisliti, pogledati, se pogovoriti v klubu in potem narediti sigurno eno odločitev. Na tak način se ne mora obnašati. Sicer drugi zaporedni poraz, ampak pravzaprav na lestvici ste še vedno v razmeroma dobrem položaju. Zdaj sledi reprezentančni premor. Kako prav bo prišel? Upam, da bo prav prišel zaradi poškodovanih, ki so bili danes odsotni in se vidi, koliko nam pomenijo. Da se oni rehabilitirajo in da se vrnejo nazaj v pogon. Visoko smo na lestvici zaradi prejšnjih točk v zadnjem času. Nismo efektivni in to sigurno treba popraviti. Za cilje, ki jih imamo, je to bistveno premalo. Najlepša hvala. Ishak Rafiu, for the first time since the beginning of August, you started the game and you quickly justified coach's trust. I believe you must be very happy with your first goal this season. Yeah, I'm so happy because I've been trying and working hard for this moment, as you can see, and I'm so happy that I finally have a goal, and I know this is the starting. From now, and I still have a lot of way to go. I have a lot of work to do. But as team generally, I'm so happy because they are always there for me. Even if I'm done, they always support me and they always back me up. So this is the kind of experience you need as a player. Even if you are not playing, if you are playing bad, if you have people, maybe a coach or a colleague, teammate, that they are there for you, encouraging you, supporting you. One day you are going to get it right if you are not giving up. Very wise words. How many more goals can we expect from you this season? I can't say because I'm not a Sheffield player. If I have a moment to score, I will score. If I see my player, teammate very clear that I can know he can go, I'm going to do assist to him. So to me, team victory is very, very important than scoring. Scoring goal is good, it's individual this thing, but I hope I'm always comfortable with the results of the team. Win first, then I can try to find goal on my own.
Otherwise, quite a few years you are here in Slovenia. How do you like life here? It's very good, very quiet country, good people. Each city have their own way of living, way of communicating, because I spent like 2 years in Maribor, but to me, I feel more comfortable here because the way people attract to me, they make me feel that I'm not alone. I feel support from a lot of players, coaches, staff. They're always there for me if I need something. So it makes it easier for me. And to communicate with them, I'm not scared to ask of anything. So it's really, really good experience for me. And I love the country. Well, interesting. Thank you very much. Milan Anđelković, iskrene čestitke za zmago na primorskem derbiju. Vaša tretja domača zmaga v tej sezoni in pa prva pod reflektorji. Zaradi tega kaj dodatno posebno? Ja, bravo. Prva proti reflektorji. Mislim, da je bila zaslužena. Mislim, da so fantje pokazali karakter, čvrstino, dueli. Vsa čas gre njim in tako, kot vedno ponavljam, to je za nami, gremo dalje, zdaj imamo pauzo 14 dni, tako da bomo se pripravili na naslednje tekme. Ko je Elijan Demirović podvojil prednost, niste bili pretirano euforični. Ste imeli morda v mislih tudi tisto zadnjo domačo tekmo s Celjem? Ne bi rekel, da sem je to v mislih. Vem pa, da je Koper zelo dobra ekipa in normalno, da bodo šli all in, če se lahko temu tako izrazim, in normalno, da bomo mi trpeli. Zelo, zelo težke tekme so take in to je tudi cela liga je takšna, težka, da lahko vsakega zmaga in to vem in zaradi tega sem bil še bolj skoncentriran. Že Slavišo sva ugotavljala, da je Koper pravzaprav najbolje igral v zadnjih 30 minutah, ko je imel igralca manj. Ste tudi vi pričakovali vendarle nekoliko lažje delo, bolj miren preostanek večera, potem ko je Negoje prejel rdečo kazen? Ne, to, kar sem prej rekel, pričakoval sem še bolj večjo ofenzivo, ker oni na koncu niso imeli kaj izgubiti, enega igralca manj. Mi smo imeli situacije, da bi lahko zaprli tekmo, na 3:0 šli in mislim, da bi bilo takrat konc. Nismo to naredili in mi malo normalno psihološko nisi na visokem nivoju, zaradi tega, ker se ti to zgodi. Oni razrastejo in gol, ki smo ga dobili, je bil ponesrečen, če lahko temu rečem tako, in normalno, da se zakuha tekma. Osvojili ste seveda zelo pomembne 3 točke. So še kaj bolj sladke, ker je Mura včeraj ostala brez zmage v izdihljajih tekme proti Bravu? Resno ne gledamo druge, gledamo to, da smo mi ta pravi, da mi nekako sprožimo to energijo, vsebino, katero hočemo imeti. Če bomo pravi, bomo zmagovali in na tem gradimo. Zdaj pa resno ne gledam, da bi ali kdo je pred nami, kdo je za nami, osredotočen sem na našo ekipo. Zdaj sledi reprezentančni premor, vaši cilji za to obdobje. Cilji, v soboto imamo prijateljsko tekmo Venecija v gosteh, dobro se spočiti, dobro pripraviti, ker nas čaka preklenskih 7 tekem. Vsako gremo na zmago, tako bomo šli tudi naslednjo in to je to. Najlepša hvala.